jutanga poram kang thumpen Karbi chu Ramsing Ronghang Khadvialong thang chok arni kowe baida kipi Simplex company aphan blacklisted binang jibu case pen kehang Dudor alia dung ahumakai hu Dragon Star angchin kilong Karbi prime time along pen kadar kowe phantak kardom pajuriklo nunarju ponik tha bir tang ton pen Karbi richo Ramsing Ronghang pen arnam pharuk pen RDPC thang truck arni umbaso rong adu enisa tawara rai khatvi podi malong dengpi horma kechwa sai deng pon Labang so sai ke pachun jia phan thang pho arni rong ra Karbi richo boha dung ke do biriar nama dwana kengria long kowe banta pen Karbi richo hirjume hang pang cheng khatvi tawar ke pan long pachaton pen nokbe thong terona long paglong horarak pen cham therapy tam tulhi pen RCC pangthir pining labang so kabai da hudning kanwang pen pache prexi aprang kowe om kabai da lar puthot kowe banta pen si richo pen pajer nokbe thong terona chor kari kropi on tamsir la pen chejok pro an pada choma anat pen katep nong jirong temen borloe tuma phan man pengang bong kowe banta pajir Karbi Anglong Chanamas Council jutang sai kamai em rup sing teron khadvia tawar ke pan long chutong dun si khadvia long pin pomar ajo ke sang boha ke salam jia phan long ei sampon lada kathon ke nang soralam ke rengbong bong hom richo ke the hut pen si khadvi deng pi tawar ke pan pang cheng Suri hinira cricket thomaningkan manjapen difupen lamding pajamni atawar kasalam jia phan Simplex company phan saya phadeng pajur ponlo tawar kasalama company phandingkan ke thom angbonga so tawar kasalam ke patang jia phan sarkar pen lamtoi pilo apora teng pen tawar ke patang thekthi Simplex company phan property pen blacklisted binang jipusi Karbi lo charya sopen ke hang pado difupen lamding ada kasalam bom tawar salam pami me puta songa kongchun bang Simplex company phan akoi pidam nan walam sopor phandihin pharman bir taming taparik sina Pininilihin pen kato koi mate isi birta ke medo la person henlo El Fresco the talent show season 2 nan project pen klang dapu asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang urute bang ikha rapet nang cepati dun For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ke dam ta du uta haipo nonjong itung ge hambich kimji phansi ji tham bomlo mangi prai tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahaya ben asapta nili mathathe athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Discount SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena factory along Selam pon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along long pon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dihnamo people that beer talong bang thulo. Faruk Grihini rap pokebra ke thomanin kan chaulung suka phapen. Churai dio pwa dimalong ahumrong supikim dera pite bokterai long hidikume langteng bilapen hotur pen kaching rajia phan longle ki besai claimsi phurkumo bideka. Asom lang manganat non puta ahum hura simbon do olang. La sofzim thang trok arni dhodor aliadung hulala rongalong MGN rega langteng hutbam hotsi ke prek jaka huma simbon long pon. Nuzat Hazarika lapen anil lothia tumsila su inchuna dragon thek long lapen api langpen chamsi district a hempu arideng pajir. MGN rega sai ki claim bang photum ke long lasa dragon ser inchin lin pri phobak doji. Bogojan pen anant terang kilo apirta. Guwahati Nehru Stadium along thang pli arni football ke patu ke the Karbi along thari mate difurong spe birla hemari bia rong amekar karlitang chonosing rong hanglapen karlitang basapi BPS posing rong hangapan Himalaya State Electronic Media Sports Journalist Association lapen Assam State Sports Journalist Association atum alang lipan archo thang trok arni difutan committee bare mamai mohon tisulapan area sangho tumpenta Korea long kachipati duna thari sing rong hangapan archo si ansusi football apir thialong nongme ke long Japan hirjume pajir non ke wangi next generation tum jodi ke pathua hin mesen balason pote council hin pen ba pene kerab dundo pote choro parji athema neli pathu bom hutke neli ke Karbi Anglong autonomous council pen ke sikai sita kerab long ponige neli inie si chepadu aru inie si kele duni council hin pen neli ajata kerab long ige neli mahang ke theke Dipumat sitame nilitung rongman bangke ha socheng tirkim amada ke sartum puke chongdat puke bang masi fuluni nangdoi koglo amachi neli bangke ako dipusi settle thulo last under 19 India represent iklo amachi laswa phi ke bang mat Guwahati league ke pathu neli keng singlok petlo amachi khela hoik nang koglo amachi la under 19 junior Indian si pathik cholo Nelly ake hello nai ke pathudam pulote South Korea Jeju damiglo aru Hong Kong damiglo Nelly ke pathu pangchen ke 1992 pen lo ke pangchen amatse Ladakh dipu pen dam ji apisi Sports Authority of India long Nelly under 19 junior India Asian Football Championship and pathudun lo India represent dun as international player hisab kan Birta bangila pasikang ton pon iglo lang bong channel domit thakmi kurwang thu